Pozdrav svima ljudima, danas ću pokazati 3 moje omiljene teksture u Minecraftu. Pa da počnemo. 3 moje omiljene teksture su Fulty Venom, običan Fulty i Realistico Art. Počet ćemo od Fulty Venom. Ova je na trećem mjestu. Znači, slijedna je kao ova koja će biti na drugom mjestu. Ja mislim da su skoro iste. Kad sam ja bio downloadao, mislio sam da će biti drugačije, ali ne. Neko je veoma slično. Ja mislim da je ovo God Master koristio i ovu sljedeću što ću vam pokazati. Da je ovako izgleda mač, ovako izgleda sekera. Ako vidite mi srce i butkice, to je isto promijenjeno. I kramp je promijenjeno. I ovo izgleda kao i te vidite ovo promijenjeno. I to je bila treća tekstura, a mi idemo na drugu teksturu. Znači ovo Fulty, ovo je slično kao ono. Ovdje je malo promijenjeno, ovako nema kao ovo okolo kao crno. I idemo, znači, ja mislim da su skoro isto. Znači mač, sekera i kran, sve je to slično. Mislim isto je to. Evo, kao što možete vidjeti, bukvalno isto. Kao i... Tako da ako instalirate tu Fulty, što je bilo na trećem mjestu, vidite bukvalno da su iste teksture. Tako da mi baterija ne nosi. Vidite da su iste teksture. Bukvalno. A mi idemo na drugu i to je moja omiljena tekstura. Evo ljudi, ova je zadnja tekstura. Mene nekako običan Minecraft, ali kad uđemo imati, ovo je slično kao Life, nešto tako. Provjerit ću, to ću da kažem, znači tekstura je stvarno jako odlična. I treba vam stvarno jak kompjuter, ovako izgleda. I ovako je, treba vam stvarno jak kompjuter. Da možete, da vam ne laguje toliko. Evo ovako izgleda drvo i ovdje crafting table i pešenica i ovo drvo mi se baš sviđa i ovo ću sigurno teksturu koristiti. Ali itemi su isti i srce i butkice, ali sve ostalo je drugačije. Znači moj kamen, evo vidite kako izgleda. I ljudi, ako vam se sviđa ovaj video, ne zaboravite da lajkate, subscribe-ujte se i uključite zvonce, znači kad mene idete YouTube. A ljudi, mi se vidimo u nekoj od narednih klipova. I veliki pozdrav!